Povereništvo pokreta Dveri u Boru održalo je konferenciju za novinare. Na ovoj konferenciji za novinare aktivisti ovog pokreta hteli su da podsete vladu Srbije da se 2012. godine navršava 100 godina od početka Balkanskih ratova. Ishod ovih ratova, kako kažu aktivisti Dveri, jeste oslobođenje stare Srbije, a između ostalog i Kosova i Metohije. Vlada Srbije, zanemarujući sve stradanje i žrtve koje su podneli naši preci za slobodu svoje otadžbine, javno i bez imalo griže savesti, priznala da su takozvani integrisani granični prelazi sa Kosovom naša nužnost i neminovnost. Ako se setimo predizbornih slogana skoro svih partija i Kosovo i Evropska unija i pogledamo njihove današnje izjave koje govore bez imalo stida i srama ono što su im Dveri odavno govorile, da nema napretka u pregovorima sa Evropskom unijom bez rešenja takozvanog kosovskog pitanja, što u praksi znači da trebamo da se odreknemo svoje kolevke i svoje dedovine. Dveri imaju rešenje. Srbija treba da sarađuje sa zemljama Evropske unije, ali ne kao članica, već kao samostalna i nezavisna država i tada ne bi morala da čini ustupke na svoju štetu. Mislili smo da se razmer evrofanatizma iz vremena režima Borisa Tadića ne mogu prevazići, a naša današnja vlada Srbije u tome svakog časa demantuje. Oni su nastavili kvislinšku politiku Čedomira Jovanovića i Vuka Draškovića. Mi ne želimo da budemo preokreteni i u skladu sa tim podržali smo protest koji je u ponedeljak održan u Beogradu, kao i sinoćni skup u centru Sava, koji su prisustvovali srpski intelektualci, a narod pozivamo na našu veliku tribinu koja će se održati u subotu, 15. decembra, u Master centru u Novom Sadu sa početkom 18 časova. Kako su rekli aktivisti Dveri, direktan prenos ove tribine biće priređen na sajtu ovog pokreta.